Burundi imumbaraga shaho cyatete makumyabiri na gatatu giciye mu mazi gishaka buryo cyo kwirukana abasirikare ba makumyabiri na gatatu mu mujyi wa Uvira. Ni Navy Force ya Fdnb kuva mu gitondo cya kare kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 4/2026 bongeye gukora operasiyo ikaze mu mazi, bakaba rero bari gungabanya bikomeye birindiro bya M23. umwe mu undercover muri Fdnb bati bonjour, kuva mu gitondo twazindutse muri operasiyo zikomeye, turi kurasa ku birindiro bya M23 muri Uvira dukoresheje amato. Biragaragara ko bakomeje nabo kugenda bongera umubare w'abasirikare, turashaka kubigiza inyuma kuko twavumba umugambi mubi bafite ushobora guhungabanya Burundi, ariko ibi ntabwo bazigera babigeraho, turabigiza inyuma. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa nabo muri M23 ko bo bahagaze ku ijambo rimwe ryo kurinda ndetse no kurengera abaturage. Umu officers muri M23 yambwiye uti nibyo tuzindutse mu mirwano ikomeye hano muri Uvira, turi kugerageza gusubiza inyuma ikibi. Abo mu Burundi bakomeje kugenda bakora ibidasanzwe ndetse banatubangamira, barashaka kutwicira abaturage, ariko ntabwo tuzemera ubwo bugizi bwa nabi bashaka gukora, ntabwo tuzemera dutuma bibaho, tuzarwana kugeza kuwa nyuma. Ni mu gihe rero kuri ubu indi mirwano ikomeye ikomeje kugenda ibera mu bice bidasanzwe. Turaza kandi kubabwira imirwano ikomeye hagati ya AFC na Fardc bafatanyije n'abazarendo, bikaba rero biri kubera muri territoire ya Masisi. Ni urugamba rukomeye ruje rukurikira bya bitero bikomeye zifashishwemo indege zasenye bikomeye imitungo y'abaturage. Kuko bigaragara amakuru dufite ari guturuka Masisi mbere ko tujya muri Uvira, roko informers ziratubwira ko imirwano ikaze yongeye kubura kuva mu gitondo cy'ejo kuwa gatandatu ndetse n'uyu munsi, kikaba kiri imirwano iri guhuza ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Congo n'ingabo za M23, ndetse kuri ubu bikavugwa ko imirwano ubu tuvuganira kubera mu gace kahitwa Bingaro muri groupe Makatoyi muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru ari guturuka mu baturage muri aka gace twavuganye bahambwiye ko hamaze iminsi hagaragara kongera ingufu mu bikorwa bya gisirikare mu gace ka Kazinga yagabweho igitero n'ingabo za leta, bituma ihitamo kwirwanaho M23. Muri urwo rwego rw'imirwano uyu mutwe wabashije kuba kwigarura bimwe mu bice bitandukanye birimo na centre ya Katoyi muri operasiyo ikaze yabaye. Nyuma yo gufata ibyo bice, biravugwa abaturage bambwiye ko AFC yagerageje kugota no kwinjira mu gace ka Humura mu gitondo cy'uyu munsi. Gusa amakuru ari guturuka muri ibyo bice, abaturage bambwiye ko habaye imirwano ikomeye cyane, aho rero bemeza ko uruhande rwa leta rwatsinzwe rukaza gusubira inyuma mu buryo buri repli strategique. Iyi ni imirwano mishya ikomeje guteza umutekano muke n'ingaruka zikomeye mu baturage, aho imiryango myinshi iri guhungira mu mashyamba mu rwego rwo kurinda ko yagirwaho ingaruka zikomeye n'iyi mirwano. Ni mu gihe abandi bahisemo guhungira mu mihanda itandukanye iherereye muri Waliyo Yungu muri territoire ya Warikare. Ni mu gihe abaturage bambwiye ko ibibazo by'umutekano muke bikomeje gushyira ubuzima bwabo mu kaga, mu gihe abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje gusaba ko haboneka igisubizo kirambye cyagarura amahoro n'umutekano mu karere, hagashyirwaho ingamba zifatika zo kurinda abasivili no guhagarika imirwano imaze iminsi iri kugenda iba. Ni ukuri paji ikomeye y'amakuru tugiye kuyifungura abanywanyi. Turi kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 4/2025, aho tugiye kureba ambiscade M23 yateze Fdnb na Fardc. Turebe kandi counter offensive iri gukorwa na Fdnb, turebe kandi na attaque ikomeye, attaque naval iri gukorwa mu mazi ikozwe na Fdnb, aho bigaragara ko abanavari ba Fdnb n'abamacyasa abamarine ba Fdnb bari muri operasiyo ikomeye, ndetse bafite za vedette militaire nyinshi zamaze kugota aho M23 yashoboraga kunyura yerekeza mu ntara ya Karemi. Bijyanye n'ubutumwa bukomeye Edemiape ndetse na Service National de Renseignement bahaye G2 Fdnb bagaragaza uburyo ki hakomeje kugenda hagaragara uburyo bwo kwisuganya M23 yerekeze Karemi ari kwigana Katanga, ibiri gutuma ababirigi bahaguruka. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Safari wakurikiranye ivyi operation mu mazi, ugiye kutubwira akantu ku kandi kuzabaye. Bwana Safari, waramutse neza? Icyumweru cyiza. Icyumweru cyiza kuri twese hamwe ndetse n'abaduteza amatwi mu buzima bwa buri munsi.
yego Safari umpaye ubutumwa urambwira uti kuri uyu wa Mungu imirwanire iko iraca ibintu mu kiyaga cya Tanganyika. Comment la situation? niko biri inafasha ikomeye cyane nyuma y'aho ingabo z'u Burundi zisa nkaho zikoresheje amayeri yo kujijisha M23 zigakura amaso yayo ku ruhande rw'ikiyaga cyabo aherereye Burundi. Yego M23 basa nkaho ibona ko basa nkaho babivuyemo mu isura ya Fdnb, noneho mu rukerera yazindutse ikora operasiyo zikomeye cyane, aho bamwe baciye mu nzira z'amazi ndetse abandi bakajya mu misozi nk'uko bahaherereye bafatanije n'igisirikare cya Fardc ndetse n'aba FDLR, aho bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zidasanzwe muri izo operasiyo bakomeje kugenda bakora. Ni nk'igiki gishya cyazanwe bwana Safari gitandukanye n'ibyari bisanzwe ku mirongo y'imbere y'urugamba? Maginga nawe urabona ko ubundi M23 nayo yakoze kongera kugaruka inyuma, isa nkaho iza kurinda uno mujyi, isa nkaho ubundi basa nkaho bakoze ikintu gikomeye kugira ngo abasirikare bamwe bari berekeje kare basa abari kuri ACTU ya Tanganyika Baraka babaye basa nk'abazamukamo. Yego bigaragaza impinduka zikomeye cyane ndetse n'imbaraga z'abasirikare ba Fdnb nk'uko biyemeje kugarura umujyi wa Uvira bidasubirwamo, hari igihe byaza kugira icyo biza gutanga uko ndi kubona magingo aya ngaya. Kugeza ubu abahagaze muri Tanganyika barangana gute bwana Safari? Bari muri operation mu buhe buryo? Vedette militaire bafite ni bwoko ki bihagaze gute kugeza ubu? N'imbunda ziremereye cyane ziri kurasa, yego mpamvu ko yarafite mayifite bya bindi bisama amasasu. Yego ariko ubona ko n'ubundi atake zigiye zitandukanye izo mu misozi, ubona ko aba FDNB bacanganyikishije M23 ku rwego rudasubirwaho, kereka nihaza kugira ubundi buryo buza gushoboka ndetse n'imisade iribuze kongera kongerwa muri ibi bice by'umujyi wa Uvira, aho byugarijwe n'intambara za hato na hato, bigaragaza imbaraga zidasubirwaho ndetse n'igitutu gikomeye bashyize ku gisirikare cya Fdnb, ndetse ubona ko cyazanye impinduramatwara n'ubwenge bwinshi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego maginga ya rero nako n'ubundi ACTU ya Tanganyika barakinirwa naho irimbanije muri tuno duce, nubwo mu mujyi wa Uvira bitoroshye, ariko nakugira ikasekezi ikomeje kuba cyane ndetse imirwano ikomeye yasakiranishije bamwe mu bacashuro ndetse n'M23 mu gace ka Sima. Yego aho bafashemo abacashuro bagera muri 7 hano muri kano gace ka Sima, aho barwanye bari muri zino modoka nyine zigenda zirasa abaza kuzibatesha ndetse biba ngombwa ko bavamo bariruka, mu kwirukanka birangira babafashe. birukaga bahunga iki? Urumva bari bavuye mu mamodoka bakoreshaga barimo kurasa nyine, noneho bo bashakaga. Dans la province du Tanganyika, les forces armées de la République démocratique. Yego bahita babafata abacashuro bagera muri 7 magingo, ariko sinari namenya ngo bakomoka aha, nibyo ndiri gukurikirana. Yego ariko bigaragara neza ko hari icyahindutse ndetse ubona ko defensive izi ngabo za Tanzania ziri gukora na FDNB bari gukora, bigaragaza ko byatumye M23 yo igabanya umuvuduko yari ifite mu gukomeza kwambasa igana imbere. Yego bitewe n'uburyo abantu benshi bari batandikwa ngo maginga ya birashoboka ko M23 yakwerekeza ikaremi mu mbaraga zikomeye. Yego bamwe mu baturage
basobanukiwe iby'urugamba. Ndakubwira ko tuba turi kumwe na bamwe muri babandi baba barasezereye ku rugamba. Yego, bari kuvuga ko bidashoboka ko ino akise Uvira Karemi bitakunda bitewe n'uko hari ibirometero byinshi cyane ku buryo bitaza kuborohera bitewe n'uko babonye imbaraga z'aba 23 ndetse bavuga ko abasirikare b'aba 23 baba atari benshi mu buryo bugaragarira buri wese. bashingiye kuki? Bashingiye ku birometero n'ubundi bigiye biri muri ibi bice bya Uvira Karemi, ndetse banashingiye n'uburyo babona uburyo bwo kongera abasirikare. Ubona ko n'ubundi bibagora cyane iyo hari ahantu habonetse umusanzu ukomeye, ubona ko bajya gufata n'ubundi mu basirikare bari mu tundi duce bari gucungira umutekano. Bikubitana ko ndetse binagaragara buri wese ko bamwe mu ba Fdnb ndetse n'ihuriro rya Fardc bamaze kugumbura ko n'ubundi abasirikare babo aba ari bake. Ubona ko noneho basigaye bakora attack mu bice byose bigiye bitandukanye kugira ngo base nk'aho baca intege iki gisirikare cya 23. Kwaya kutumenyeshe ko bamwe mu batazi wenda ibirometero biri muri Uvira ujya i Karemi uciye mu kirere ndetse cyangwa uri buce nko mu mazi ni ibirometero 181. Yego, ishobora nk'ubwato bushobora kuhagenda igihe kingana gute safari? Nakubwira yuko urumva mu birometero 281 urumva ko bisa nkaho ubwato nibwo bwaborohera ndetse no mu kirere. Ariko icyo nagutangariza ni uko mu kirere bitakunda ndetse n'ubwato, kuko nakubwira ko bazanye defensive ikomeye cyane iri muri arice by'imbaraga, ndetse kandi urabona ko ari nkaho basa nkaho bategeye. Nakubwiye yuko kugira ngo bishoboke kugera i Karemi ariko bakuramo akise ya Tanganyika Baraka kugira ngo biborohere guhita bambuka berekeza i Karemi baciye mu nzira z'amazi. Yego, kuko mu kirere ho ntabwo byabakundira, kuko ikirere kiri gukontororwa n'abasirikare b'Ababiligi nabo batoroshye ku bigendanye n'intambara, kuko mu 23 ntiyatinyuka kohereza indege z'intambara mu kirere hano muri Fdnb cyangwa ya madrone, ntabwo yatinyuka kuyohereza. Birambuye cyane ko bitaborohera, mu gihe kandi inzira bashaka kuba wenda baca y'ubutakaho urabona bitewe n'aho wanyuze. Bakubwira ko aho wanyura hakorohera hari ibirometero 262. Aho ni hamwe, ariko naho hagoye cyane kuko hegereye hasi nyine naho ngaho za Baraka. Urumva ko bitaza kuborohera cyane, byaba bigoranye, haba hegeranye naho hasi no ku mazi. Ahandi ni ugucinyeramo cyamo byagusaba kuhanyura bisa nk'aho hari ibirometero 413. Urumva rero ni ibintu bitaza kuborohera cyane bitewe n'ukuntu iri huriro rya Fardc ndetse n'ingabo z'aba Fdnb bamaze kuvumbura umugambi ukomeye wabo, ndetse n'ubuke bw'abasirikare ku rugamba. Ubona ko bazanye impinduramatwara ndetse n'impinduka zikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. yego, ibi rero abasesenguzi tuba turi kumwe aho tuba tukurikirana urugamba hano mu makarite atandukanye yo muri Fdnb. yego, bavuga ko icyakorohera 23 nuko ari uko bakomeza kugira ubugenzuzi bwimbitse bw'iyi Tanganyika. Navuga uhereye mu Uvira ukamanuka nyine akise ya Tanganyika Baraka, nibwo byaza kuborohera, kuko n'ubundi mu bigaragara izi akise zivuyemo ubwo yaba ari Tanganyika Baraka, nubwo wumva ngo nakatangiri muri objective mu ntego z'uyu mwaka. Urumva kugira ngo nakatanga ifatwe hakwiyongeraho indi akise nayo ikomeye ifite ikivuze ya Fizi Karemi. Izo akise wumvishe zageze mu maboko ya 23 wakumva ko n'ubundi ine
intara umunani n'ubundi makumyabiri ishaka gufata byahita biyorohera kuzifata rwose magingo aya ngaya. Kugeza ibyo byose biri kuba ni nk'ibiki byamaze guhagarara muri société civile bwana Safari? Muri société civile urabona ko bamwe mu babashije gutinyuka ubona ko nta n'icyo binababwiye. Nakubwira ko ubu ngubu amasoko ari kugenda aba mu minenga, amasoko araba nta kibazo, abantu baraza kurangura mu Uvira nta kibazo. Birasa naho n'ubundi bisa nk'aho byabatinye kuko mu bigaragara bitewe n'uburyo noneho hatakibaho kurasana mu baturage ndetse hari imirwano ikomeye aho iyo bitabaje imbunda ziremereye ndetse banaraseranira kure aribwo biteza ikibazo ku basirikare ndetse no ku basivile. Ariko maginga ya société civile mu bice bigiye bitandukanye urabona ko batangiye kugira icyizere ndetse bamwe bafite n'akamwenyu bitandukanye n'uko mu minsi yarishize bari bameze, aho abenshi bishimiye izi nyeshyamba za M23 kuko zo mu bigaragara nta mucuruzi zaka amafaranga mu nzira. Ubona ko nyine abaturage bakomeje kugenda bishimira ibikorwa byiza M23 ibakorera. Ku bijyanye na deployment y'Safari uratubwira ko bihagaze gute kugeza ubu ngubu mu gihe urugamba navuga ko rurakomeye kandi hakenewe abasirikare? Rucuru hari kuberaho imirwano, Masisi hari kuberaho imirwano no muri Sud Kivu. Ku bijyanye na buri ruhande byo bihagaze gute? Se mama ko ifite abasirikare bahagije muri Sud Kivu ku buryo bari kubasha kuba bahangana n'ibyo bitero Fardc iri kuga? Iki kintu nakubwira biri kubagora cyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, biri no kubarusha. Yego nuko bafite kwihangana. Urumva ahari ahakenewe imbaraga nyinshi harabaho iyo deployment, ariko izivuye mu yandi max bigaragaza ko aba FDNB ndetse n'ihuriro rya Fardc muri rusange bamaze kuvumbura ko M23 idafite abasirikare bahagije bitewe nuko nyine ari umutwe. Urumva umutwe w'inyeshyamba udafite kirere udafite iki ugafata n'ihuriro ry'ingabo za leta ugakubitiraho n'abafatanyabikorwa, urumva nta hantu bahuriye. Ikintu ubundi nakubwira cyabuze ni ubwumvikane bw'ihuriro rya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa babo, nabo ubundi ubu bakabaye barirukanye M23 ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ikintu gituma M23 bavansa urugamba nuko bari hamwe ndetse bakaba bikorana urukundo bitewe n'ubwoko bw'abanyamurenge bafite igisirikare nacyo kitoroshye bita twirwaneho. Ubu mu magingo aya navuga ko gikomeje kwavansa kurenga uruzi rwa Kimbi. Iyi ni inzira ya bugufi yerekeza i Karemi, bisa nkaho nabo bamaze kujya mu murongo umugari wo kuba bagira icyo babafasha. Bigaragaza neza ko amahirwe M23 ifite nubwo iri kumwe n'abasirikare batwirwaneho bazi birarike neza. Ndetse nakubwira yuko hari amakuru amaze kuvumbura ko n'ubundi ahima ko baba muri ibi bice n'ubundi ariho Bertrand Bisimwa bavuka. Ibi ni ibintu biri gutuma abaturage benshi bakomeje kugenda bafata imbaraga zikomeye cyane, ndetse ukabona batangiye kwiyunga n'izi twirwaneho. Ndakubwira yuko abo mu bwoko bugiye butandukanye bakomeje kugenda biyunga kuri twirwaneho. Urumva amahirwe M23 ifite nuko ifite igisirikare cya twirwaneho kimaze nacyo kongera imyitozo, kizi ibice byose ndetse n'inzira z'amayeri mu mirwanire. Nibwo buryo bwona bushoboka buri buze gufasha iyi M23 kwavansa mu rugamba. Yego Safari, reka tujye mu Minembwe. Mu Minembwe ho wavugayo nayahe mu ntango z'uyu mwaka wa 2026? Mu Minembwe ho ni amahoro, abaturage isoko noneho ntabwo bagihari bakure isoko mu Minembwe ejo byarabaye. Mu bigaragara ibicuruzwa bimaze kugenda bigabanuka mu mpfunyapfunya. Nakubwira yuko nk'isukari yaguze 15,000, urumva yavuye ku bihumbi bigera muri hafi 60. Urumva ko ikomeje kugenda igira
umuceri ugeze ku bihumbi 25 wari nawo ku bihumbi hafi 60. urabona ko ibintu bikomeje kugenda bigabanuka ndetse ibicuruzwa byamaze kugera muri iri soko kubera yuko mu nzira n'undi uciye mu bijombo werekeza mu Uvira inzira ni nyabagendwa abantu bari kujya kurangura. urabona ko abantu bishimye, isoko riraterana, urabona ko ari umunezero, abantu batangiye kujya mu macaci. Nibigaragaza buri wese ko hari icyizere hano mu Minembwe gikomeje kugenda kigaragarira buri wese. Fosi wari wambwiye zari zahazanwe bwana safari z'abarundi zaba zarasubijwe inyuma, bihagaze gute? Kuko urambwira uti akazi ndetse n'ubuzima birakomeje, kandi mu minsi yashize twumvaga bari gutabariza abanyamurenge. Fosi zihari ko zizingiye kuri puwezeho, nyuma yaho n'ubundi zari zifite ibirindiro bikomeye aho bita mikarati. Yego, bikarangira bahabirukanye kuri puwezero. ubu niho bari, nakubwira yuko sisiteme bari gukoresha ari uburyo bwa defensive kugira ngo batatatanya imbaraga ndetse hatabaho n'ubundi kubajijisha kugira ngo ibice bigiye bikomakomeye bibazanira umutekano bidahungabana. ari nayo mpamvu ubona batangiye nyine gukoresha atake z'uburyo bwo gucanganyikisha abari ku mirongo y'imbere y'urugamba bavanze berekeza kuri wacu ya Tanganyika Baraka, bakazana imbaraga nanone nyinshi zo kugira ngo bagaruke inyuma baze kurinda nyine umujyi wa Uvira, bityo bibaca intege mu kwavansa urugamba berekeza ikaremi nk'uko gahunda yabo imeze. nabo rero uburyo bari kubakorera defense ku buryo nta hantu bari bujye bakaguma muri icyo gice kimwe irasana riraba ariko rikabera aho hafi mu buryo butagoye cyane. mu buryo butagoye cyane. Naho abahunze wenda bari abahungutse abari barahungiye mu karere bongeye kugaruka mu misozi wabo Minembwe kugeza ubu amagendo bari gutahuka, abenshi bakomeje kugenda bataha. abataha cyane n'abava he? abataha cyane kugeza ubu n'abari barahungiye he? n'ubundi abari gutaha n'abagiye bahungira mu bice bigiye bitandukanye byo muri iyi site Kivu. Yego, utagira wenda n'abo hanze y'igihugu nta mpunzi iyo hanze y'igihugu yari yatangira gutaha. yego, kereka mu bice bya Kamanyora niho hari abavuye mu kibaya cya Rushizi nibo babashije gutahuka baza muri biriya bice, ariko abenshi ni abari bagiye bahungira mu bice bigiye bitandukanye by'iyi site Kivu nibo bakomeje kugenda batahuka, ndetse ubona ko bari baragiye bava muri ibi bice byari byaribasiwe n'intambara. ubona ko hari icyizere, si bo bonyine, si abanyamurenge gusa, hari n'abo bita Bafurero, hari n'abo bita Babembe, nabonyeho n'abo bita Bashi. nabo urabona ko bari kugenda bavuga ati ahantu hatari umutekano, batangiye kugenda bagaruka buhoro buhoro. Safari reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. namwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. dusoreje ngaha turabashimiye cyane. Ushonde sabone udukurikiye bwa mbere. Hasta la vista.